Ngikusho ke kwababa eTsikati lo ngiyena ke Ndabazabantu khona ke kamanzini. Uthi ke lokuyinkinga kakhulu. Kuthi ke eMaswati sekete ke liciniso. Futhi ke eMaswati sadidli. Kungako ke tindzaba tokubanga umhlabatanza. Kanti uthi ngeSiswati bokadze kude ke tintsandzane. Kodwa nyalo tintsandzane egcwele lonke live la kaNgwane. Ngenxa yokuthi ke tihlobo setigucukile tababantu ke labadidli. Ngathi ukuthi mina emphakathini uma kufika umuntu atokhonta uyavalelisa lapho yakhona akusendeki nyalo. Umuntu mafika nje akhipha imali akhonta uyangena abeka abendula abengumgijimi agijimisele tindzaba bese tiyonakala. Sisabuyele mbasikhuluma ngendaba yetinsandzane. Namuhla hulumende nalamakhosi alelive afundisa letinsandzane. Kodwa ngizange ngive ngisho linyila ngithi masaqedzile ukuthi umuntu masalotshola iya uhulumende noma yenkosini kulawo makhosi. Khaba sihlobo umuntu anomzala sokuthatha leto inkomo. So uyabona nje ukuthi umunye endle umonakala kanti kube lentsandzane phela bengenabani. Ayithi masayiceda afundiswa lehulumende wale ngwenyama. Inkomo thambe tiyele enkosini phela tiyobonga akwenteke. Vele sitidle. Kunje labantu sisaba mungeli sibalalele imvo yabo. Sive ukuthi ukhala ngani. Uthi eta nje umuntu bese utshena amagama okutshenta ibani uyeta kuwe kanje nje futhi hey ngivile ngawe wena vele uwrong. Kanti ufuna kumvele umuntu umnikele amaqiniso, advise uze naye uphuma la kuwe enedisekile. Kakhulu nje silahlekele yini liqiniso side maqiniso. Sigijimisa imali embili, sigijimisa ubuhlobo embili, sigijimela into letasihlupha kusasa. Baba eTsikati uthi kutawubaleka ukuthi ke eMaswati alimelele lona ke liciniso. Kude ke kutakwati ukuthi nahulumende wembubi abambiseke. Kusaliwa nako ke kuswela lapha ke event la kaNgwane. Etindzabeni temsakato iMaswati channel ngiGary Carlos nalahlahlathwala sikamanzini.